Pozdrav svima i dobrodošli. Danas pravimo čokoladnu tortu. Ovu tortu vole svi, i odrasli i djeca. Puno sam je puta pravila za dječje rođendane i svi su bili veoma zadovoljni. Pa hajde da krenemo sa pripremom. Radit ćemo korak po korak. Pa tako krenimo od biskvita. A za biskvit nam je potrebno 12 jaja, 12 kašika šećera, 9 kašika brašna, 7 kašika kakao praha, prstohvat soli i prašak za pecivo. Prvo ćemo žumanke odvojiti od bjelanjaka. U bjelanke ćemo dodati prstohvat soli i zrati u čvrst snijeg. U žutanke dodamo šećer i mikserom umutimo da bude pjenasto. Potom dodamo brašno, prašak za pecivo i kakao. Prosijemo. I mikserom lijepo sjedinimo. Potom dio bjelanjaka dodamo i pjenjačom promiješamo. Dodamo i ostatak bjelanjaka i ujednačimo. Čim smjesa postane ujednačena, prestajemo sa miješanjem da smjesa ne bi pala. Dno kalupa smo obložili pek papirom, a potom ćemo preliti smjesu. Biskvit pečemo 30 do 40 minuta u već zagrijanoj rerni na 180 stepeni. Idemo pripremiti i kremu, a za nju nam je potrebno 1 litar mlijeka, 150 g tamne čokolade, 100 g mliječne čokolade, 4 pudinga od čokolade, 6 kašika šećera i 1 margarin sobne temperature. Puding i šećer pomiješamo sa malo mlijeka, a ostatak stavimo da kuha.
U mlijeko dodamo puding i kuhamo dok ne postane gusto. Kada smo dobili željenu gustinu pudinga, prebacili smo ga u plastičnu zdjelu, zatim dodajemo izlomljenu čokoladu i mutimo mikserom sve dok se čokolada ne istopi. Pokrijemo prozirnom folijom i ostavimo da se ohladi. Ohlađeni puding ćemo izraditi mikserom, a potom ćemo dodati margarin sobne temperature i također ponovo sve dobro sjediniti mikserom. Za tortu nam je još potrebno 400 ml slatke pavlake koju smo umutili u čvrst šlag i džem od marelice. Biskvit smo ohladili i izrezali na 3 jednaka dijela. Idemo slagati tortu. Na biskvit stavimo 3 kašike marmelade od marelice, i lijepo rasporedimo po kori. Zatim ćemo dodati pola čokoladne kreme, lijepo ćemo rasporediti po biskvitu. A zatim i omućeni šlag. Također ćemo šlag lijepo rasporediti po čokoladnoj kremi. Zatim stavljamo drugu koru. Malo ćemo pritisnuti prstima. I ponavljamo postupak. Zatim mažemo ostatak čokoladne kreme.
i sloj šlaga. I preko šlaga ide treća kora. Tortu ćemo prekriti prozirnom folijom i ostaviti u frižideru preko noći da nam se krema lijepo stegne. Tortu ćemo dekorisati sa umućenim kremama za torte od vanilije i čokolade. Pa hajde da krenemo. Ja to radim sa ovom dresir kesom. Na kraju sam se odlučila za malo jednostavniju dekoraciju. Ukoliko vam se video svidio, a nadam se da jeste, pretplatite se na moj kanal, ostavite obavezno like i komentar. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!